pertama step ni don hang ni ha kasih si Mawsynram lengkapnya idon di MDC idon di video idon di dokter lengkap si nyawan ni ban idon bersalam bat ini diperlu ke yang lain ni tiba wan ban sim ya ke vaksin betasi di kunci mengikmat yang jonga ban MDC kuat mengin MLA di perlu untuk nomor akan ikapan jongi bah aku kini kapor bah ni yang bingpang udang kiu sidang kiu mantasi idon kam bangin ïada yang lebih idon kam bangin sim ya kani ke vaksin nang ba kani ke vaksin kan ïada yang ni baro na kani ke bingpang nak liang jonga nala dep sim na do santarik bulan April ya ka second dose jonga nanti ban sim hakate ban nak liang MDC ila sim ya ka vaksin mata kasni bat kini baro kumsi jong ni usi jong video dokter baro ila dep sim ka vaksin inda kwa ban pensyai mai pai ba kim dei ba pindon kono ba jing atatien lani ka jing sulting ban sim me vaksin bangi don kam ban ïada ya dia ba kane vaksin ke bala dem test daki expert ba hadu mentah menne patton kano tahu kan ba kane vaksin ka tahu takui terupam jing pang kane kan don kano no ka bos di nomor kata ban ïada ya lebih ya kayeng kasem ban ya kesinong katau berboy na Kyntu ya pi baro di pai ba nong bakin subha bakin yelek seki jaga sumar omdei tang po Mawsynram PC idon kapo angku aga PC idon po dangar PC anta kidon de ki jaga kiba nakaliang di video ila penbej kiba la ai de kitarik dengan kuat ipi pai ba bakin subha page na kitu kitarik hangno bakidon ki program ban ai vaksin subha ya lek sak tu ki jaka ba pin ai ke vaksin ya lade bat kumjo ya ki bahiyeng hasam ya kitu ki ban dap khat trustnet seneng ka sarkar kan sepenmi ko dar hapo sisi ngasni ba kitu perlok ki para ki badon khat trustnet seneng ki sayo ya ke betajung ki hakiki Banuan. Kumbalong mentasi di ïada kini ki frontliners padong no kinungsong dukan ki banyak kali ki bakamai ba kiwan in kontak borbor bersipat ba jadi don kapsa ban ai ke ïada di mentasi ki yang lain ini lambat kini ki perlok ki badai ki frontline worker di ai kublai ya ki baro for tersebut kong ya telah terkau tunggu ini saya berat tunggu nongkau but saya mau juga bahagian kita hari ini kita ingin kejongi mengayo telefon di dokter saya kepadon penuh ke serius case haduk kita but hadung kini kepor nakali kejongaru nakawan bermi semua menai kini ke vaksin nama rubang masuk berdatang dah kini ke vaksin malah ïada ya ka impor dung ni penyakit pam Covid-19 na Kyntu jadi di pai ba dong ka Mawsynram konstitusi ru ka pinjami smart hantam di kumbalong mentai ya ki sok sam sinem telur bagi ki front workers ki frontliners baginuan manai kini ka vaksin na kalian kedongang la demai mentasi bagi ki frontliners ki badal na pemiru kidang ai ka vaksin menta ya Kyntu pi baro pinjami smart bah mangasuto badi tang nak ni kalat bagi ïada unif yang jempang tang ni di kesirusian boleh cuba